Bliema mod Ġesu hu l-ġebla tax-xewka f'ħajjitna. Jekk ikun tassew il-ġebla tax-xewka f'ħajjitna, ifisser li nara lill-oħrajn bil-lenti tiegħu. U allura li għalija kull persuna hi għażiża, għax kull persuna hija xbija ta' Alla. Kemm jekk hija Maltija, kemm jekk hija Amerikana, kemm jekk hija Taljana, kemm jekk hija Afrikana. Kemm jekk il-kulur tal-ġilda abjad, kemm jekk kannella, kemm jekk iswed. Kull persuna hija xbija ta' Alla. Ma teżistix persuna bniedem li ngħidlu dak huwa bniedem u ħadd ieħor li huwa nofs bniedem jew inkella mhu bniedem xejn minn dawk li ħalaq Alla. Il għaliex kull persuna hija xbija ta' Alla.